Zishintshile izinto wahlukana imibono nge-top 6 yeKhuphuka Nezakho. Sanibonani ngikuphi nakuphi la kufika khona lo mbuso njengamanje ukubingelana-ke mathinto waceba isitomi zomqamela amhlaka abanye zibaqamela imali thibukwazi ngena kwethu ngoba usuku lafuna uqala la ngicotha press wona-ke subscribe button la share pin comment ukhuluna konke-ke uma subscribe like kumele hamba kodwa-ke suke senza ukuthi ube wena uqala uthole notification uma-ke sikufakele video yakhe hamba phambili. UNgelovi izolo umphathi weKhuphuka Nezakho odume ngoNgelovi noma bathi yeKhuphuka ushintshe inhlelo wasebazisa abantu ukuthi-ke inhlelo zeKhuphuka Nezakho sezine page lapho khona-ke kuyiKhuphuka Nezakho page lapho khona-ke abe live waphinda wazoba live epageni lakhe iNgelovi lapho khona-ke obethula khona noma ebazisa abantu ngey'nhlelo zeKhuphuka Nezakho lapho khona-ke kuwumcimbi omkhulukazi ozoba nge-29 kuwona-ke u-April kuyo le ephezulu. Ngane zakwethu i-top 6 yethu ibizeke ngokuthi kukhuzani kulandele igcwama elishi kuze amavikela ambuso kuze amageza amahle kuze-ke koze ithwasa lekhansela bese kugcina ezechala ishintshe kakhulu indaba ye-top 6 kodwa-ke abalandeli bayeke bachumelana nge-top 2 okuyigcwama elisha naye-ke ukhuzani laphana omunye nje uthena soze sisuke mhla ka-31 April kuyena-ke unambolo 1 siyokuyihla ngomhla ka-31 noma umcimbi ngoyi-29 kodwa thina sizohla ngomhla ka-31 kusho yena-ke umvumeleni rank laphana-ke kuleyona emva kuba uNgelovi ethule i-top 6 bezimnandi kakhulu noma indlela ayibeke ngayo understandekile wasethi-ke uthanda ukuthi abonge inqwela aphinde ayihlonipha wathi-ke umuntu afisa ukuthi amthuke phethe ithikithi lakhe esandleni. Uzokhumbula-ke ukuthi abaculi bayaqhubeka bayavotela abaculi abangenela i-competition bawu-10 okuyigcwama elisha ubudumahle kube inkosi yamagcwama kube yena-ke ukhuzani kube amageza amahle kube amavikela ambuso kube ithwasa lekhansela noma ngangibaqala ingane kwethu kodwa-ke usuyobalandela nawe ukuzobona ukuthi iliphi iqhawe lakho olivotela. Uzokhumbula ukuthi amathikithi athengwa ekhompyutha lapho khona-ke ufike ucele ithikithi elineqhawe lakho kuze-ke ukwazi ukuthi umcimbi kaNgelovi ube impumelelo. Ngane zakwethu ngifisa uzuvo lakho nge-top 6 esawalele yayo-ke iKhuphuka Nezakho. Uzokhumbula ukuthi ithulwa njalo ngomsombuluko laphana-ke kuyona i-Facebook page bese-ke isabalala iy'nkundla zonke zokuxhumana. Siyabonga ungakhohlwa ukungilandela inkundla zokuxhumana ngabe uTwitter, Instagram uzoba wona uFacebook laphana-ke uthi @mathintacebisa TikTok uthi @mathintacebisa noma uthi @KhuluvaTV. Ngane wethu ngibambe kwividiyo elandelayo. Danko.